Mulej għaddis nilqawkom messaġġ Maltin u għawċin għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love u jalla dan il-messaġġ ikun ta' inkoraġġiment għal kull min qiegħed jisma'. U nemmen li jekk ħajkun din hija kelma lil mulej poġġili fuq qalbi tgħid li passer kważi dejjem tgħid hekk. X'nista' ngħidlek? M'intix kuntent li Alla jpoġġili dal-kliem fuq qalbi? Sewwa, ġifieri xi ħaġa sabiħa. Għalkemm ġili kun hemm affarijiet li mhux bil-fors Alla jkun qalli, just nibda nħossa jew jiġini ħsieb. Però il-messaġġ tal-ġimgħa l-oħra b'mod speċifiku il-mulej qalli it-titlu mill-ewwel. U dil-ġimgħa għal dan il-weekend il-mulej ukoll tani it-tema. Kulħadd jitlob miegħi. Issa qaddis. Kellimni bil-kelma qaddisa tiegħek, ħalli l-kelma tiegħek tinvidli qalbi u ġġib fejqan fejn hemm il-weġad, ġġib ħelsien fejn hemm l-oppressjoni, ġġib it-tama fejn hemm iqtieq il-qalb mulej. Grazzi li inti għamiltni d-denju biex nirċievi l-kelma qaddisa tiegħek u nemmen li qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu tkellem mill-fom il-qaddej tiegħek u glorifika l-isem ta' Ġesu. Amen. Ħamor fit-ktib ta' 2 Korintin kapitlu 12. 2 Korintin kapitlu 12. Kemm hawn minnkom li meta il-mulej sejjaħlek u bdejt Alla beda jużak. ħassejtek li m'intix denju. Meta inti skoprejt il-Ġesu, kont fil-mixja ta' triq ta' ħajtek, xi ħadd qallek b'Ġesu u fimt il-messaġġ u ħassejtek m'intix denju. Kemm minnkom ilkom timxu mal-mulej issa, ilkom daqsxejn ta' snin. Kemm minnkom xi kultant xorta għadek tħossok mhux denju. Iqpa' ħossu. This is interesting. Din hija interessanti. Waħda mill-affarijiet li jagħġobni, waħda mill-affarijiet li hekk nieħu pjaċir nimmedita fuqhom hija affarijiet ta' l-erf ta' Alla. Kemmu il-kelma kemmu bravu. Kemmu bravu l-mulej. Aħna bil-Malti ngħidu kemm inti bravu, bro, kemm inti bravu, eżisti. Ma l-mulej kemmu bravu. Kemmu wise, kemmu tal-ġenna. Kemm minnkom ġieli ħassejtukom forsi m'għandekx biżżejjed edukazzjoni, m'għandekx biżżejjed skola. Forsi tħossok li għax inti ma titkellimx bil-Malti tajjeb jew bil-Ingliż tajjeb jew forsi ma taf l-ebda lingwa, taf biss il-lingwa li inti trabbejt fija. Jew forsi ġieli ħassejtek inti għax m'għandek xi kwalifiki u inti tagħmilha ma' nies li għandhom turrun kwalifiki madwarek u inti tħossok li tant minti xejjek li għax m'għandix kwalifiki. Hawn ġad minnkom ġieli ħassejtuhom dawn l-affarijiet. Għax m'għandix kwalifiki. Kon nibżaw meta kont għadni żgħir meta nisma' xi nies brux ma tajtri wara mamma mija. Ġesu ħani. Meta sir Kristjan l-ewwel ittra, l-ewwel żewġ ittri li akkwistajt kienet BA. Born again. Il-lejla ħan ikkwalifikawkom, il-lejla kollha ħad toħorġu bil-BA minn hawn. Amen. Halleluja. Mbagħad vera studjajt u mbagħad vera ġibt il-BA li għad-dinja tiswa ħafna għal Alla ma tiswa ġej. Imma mbagħad vera ikkwalifikajt mill-lat ta' dinja. Però kienu affarijiet li kienu jaffettwawni fil-ħajja tiegħi. Issa min jista' jistudja go ahead. Studja. Però mhux daw l-affarijiet li jagħmlu gdenju qudiem il-mulej.
Forsi inti tħossok xi darba ħassejtek li inti m'għandekx pożizzjoni tajba fis-soċjetà, m'inti ħadd. Jew fuq min jistħi jitkellem għax ma jafx jitkellem tajjeb, jista' jkun laqlaq. Jew ma jitkellimx ċar. Hemm xi ħadd fil-Bibja li Alla użah b'mod tal-ġenn. Mose kien laqlaq. Għaw min li ma jħossux li huwa denju, li Alla ma jistax jużah jew jużah għax jistħi. Dik hija waħda mill-problemi li jiena qatt ma kelli. Kelli issues oħra, imma dik qatt ma kienet waħda minnhom. Kemm minnkom tistħu? Actually, tajja, qarat nara xi ħadd minnkom qed jolli ejja dik ejja dak ma kontx nagħmel tistħi. Ma tajjeb li qed tkun onest. Għaliex dawn affarijiet li lilek jista' idajfulek l-identità tiegħek fi Kristu. Tajjeb li inti tidentifikhom għax meta tindirizzhom nemmen li Alla jfejqek fihom. Hawn min miskin jew miskina mhux b'tor tagħhom ikollhom forsi ċertu difetti. Per eżempju, naf il-wieħed pastor, tafu ħafna minnkom, Pastor Vlad. Ġilis ma jdok Pastor Vlad? Powerful, isimgħuh. Da miskin kien għamel żmien iħossu vera mhux denju u vera li kien jistħi għax għandu għajnejh waħda minnhom baxxa. Kellu ixju fuqha. Affettwatu fil-konfidenza tiegħu kif Alla jista' jużah. Sakemm ovvjament beda jiskopri l-identità tiegħu fil-mulej. Għaw min għaw ħafna jnis ibatu b'daw l-affett. Għaw min għax irqiq ħafna. Għaw min għax oħxon ħafna. Għaw min għax mandux biżejjed ħwejjeġ. Għaw min għax ma, per eżempju, mhux ġej minn familja sinjura. Kemm hemm affarijiet fil-ħajja kontinwament ifakkruk li jint m'intix denju. U li inti dajjef. U kontinwament aħna niddiljaw daw l-affarijiet magħhom. Pero u Alla huwa vera bravo. Ħanejdlu ta' skużawni ħanejdlu. Mulej, kemm il-bravo men? Kemm hu bravo l-mulej? Jekk aħna naqraw bosta, kważi naħseb ngħidilkom kollha kemm huma. In-nies li aħna naqraw fuqhom fil-Bibja. Qed nassigurak li ħafna minnkom, inkluż jien, żgur ma kontx narahom kandidati biex Alla jużahom. Għaliex huma dajfa fajnejhom, ħafna minnhom dajfa fajnej is-soċjetà, dajfa. U inti bdejt għaw min illum il-ġurnata, per eżempju, li għalkemm għandu ċertu kwalifiki tas-soċjetà. Once again, il-kwalifiki tajbin, żbieħ. Għal Alla ma jiswew xejn, right? Ma jtukx punt ekstra. Imma għad-dinja forsi jistgħu jidħulek ċertu bibin. Sewwa, imma daw l-affarijiet jaffettwawk lilek, anke kif naqdu lil Alla jaffettwawna. Min jaf kemm hawn nies jaħasra li Alla għandu sejħa daqs dinja, daqs tal-ġen fuqhom minħabba li jħossu din id-djufija u dawn il-weaknesses, daw li minix denju, ma jwettqux dik li Alla, is-sejħa li Alla għandhom fuqhom. Bis-serjetà nagħmilkom. Naf nies li għandhom doni, ma per eżempju għax jistħu, qatt ma jħorġu biex iqumu. Għaw nies għaw ġew il-fellowship. Fejn ħansemmi wieħed minnhom mara dakara. Dak it-tifel Gustus temmek. Dwenovic. Dak kelli intih daqqa ta' siq. Bimħabba biex jaqbes il-baħar. Għax mbagħad irnexxielu jiskopri mhux biex jafjhom imma anke jimxi fuq l-ilma. Hemm frażi tgħidlek
ma tistax toħroġ il-potenzjal minn persuna qabel ma tara il-potenzjal fil-persuna. Kemm hawn nies li għandhom talenti sbieħ u għax iħossuhom dgħajfa jew mhux denji, imma Alla ġi għal nies dgħajfa. Ġesu ġi u għażel nies dgħajfa. Fil-ktieb tat-Tieni Korintin morru hemm. Ħanurikom ftit misteri lejla bla Alla. Tieni Korintin kapitlu 12. Illum qed naqra nistudja storja li hija familjari naħseb għal ħafna minnkom, l-istorja li waħda mill-iktar serji li toġobni fil-Bibja u vera dejjem laqtitni meta naqra l-istorja ta' Gideon. Li maħalfin kapitlu 6 u 7. Morru qrawha x'ma naħsibx li nidħol fid-dettall fuq għal-lejla. Morru qrawha. L-istess ta' Mosè. L-istess Mosè. L-istess Noah. Noè. Meta l-mulej sejħilhom ġabulu 1100 skuża li ma jistawx jiwaqtqu dak li Alla sejħilhom biex jagħmlu. Imma Alla għaliex issu jattira ruħu lej il-bniedem dajjef. Fil-veru sens tal-kelma, kull min ikun sinċir miegħu nnifsu, aħna kollha dajfa. M'hemm ħadd bniedem u waħdu b'saħħtu waħdu mhuwiex. Tista' tkun b'saħħtek f'ċertu erja ma tkun totalment dajjef fl-oħra. Imma il-bniedem li jaf li hu dajjef isma' wasew. Ħanara kif ngħidha bil-Malti. Ħanejlkom bl-Ingliż l-ewwel. The man or the woman who knows they are weak, they are setting themselves up to be an attraction and a magnet for a mighty God. Ġifieri, il-bniedem li jaraf li huwa dajjef huwa dak il-bniedem li qed jippożizzjona lilu nnifsu biex jattira leħ Alla li jista' kollox. Alla il-missier tas-sema jattira lejk, jiġi attirat lejk meta inti tirrealizza kemm int dajjef. U juża d-djufija tiegħek għal skop divin. Għal skop divin. Fit-Tieni Korintin, kapitlu 12, minn vers 9. Dan huwa Pawlu l-Apostlu li l-Maltin għandhom ukoll il-grazzja u il-privileġġ li jistgħu jgħidu li ġi f'pajjiżna. Fetaħ bosta knejjes madwar id-dinja. Ra bosta mirakli u ġubijiet. Kiteb 3/4 mit-Testament il-ġdid. Kristu għalmu one-on-one private classes. Kien indestructible. Għax ereq, mux darba, 3 darbiet. Jekk inti tereq darba ġeneralment ħafna minna taqbadna fobja u għadna rġu morru lej il-baħar iktar. Imma, da ereq 3 darbiet men. ħaġruħ, miet, ħafna jaħsbu li din it-Tieni Korintin qed jirrekonda li waqt li miet, Pawlu miet taqbel u Alla qajmu mill-mewt. Ħafna jaħsbu li waqt li kien mejjed kellu din l-esperjenza tat-Tieni Korintin kapitlu 12.
msawwat, imbiċċer, miġħud, abbandonat minn dak li anka ħabb. Spiċċa bħal sidu. Ismaw xejt il-mulej, xejt Pawlu permezz. U mbagħad beda kellem il-Korintin, beda jidilhom fuq ir-revelazzjoni li rċieva minn il-mulej waqt li kien fil-ġenna u xra għallhom li ra affarijiet li l-għajn qatt ma rat, dil-għajn naturali, li dil-widna naturali qatt ma sema. U għal dak kollu li Alla prepara għal dawk jħobbu. U jgħidilhom dak-kliem. Għax Pawlu tant għadda minn persekuzzjoni, tant għandha minn weġġat, tant għadda minn rejection. U talab il-mulej biex jgħinu. Għax kull belt li kien jidħol kien jiġi persekwitat. Tminja, fuq hekk la darbiet tlabt il-mulej biex tidbiet minni. Iżda Ġesu wieġbu biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Il-grazzja tiegħi hija biżżejjed. Kull ħadd jgħid il-grazzja t'Alla hija biżżejjed għalija. Għax il-qawwa tiegħu, jew il-qawwa tiegħi Ġesu qed jgħidlu, tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Il-qawwa tiegħi tidher mhux fejn hemm l-għaref, fejn hemm il-bsaħħtu, ma fejn hemm id-dajjef. Għalhekk Pawlu qal, niftaħar minn qalbi l-aktar mhux kemm jiena b'saħħti fil-mulej, imma kemm jiena debboli. Now, nistħajjel il-ġut minnkom tgħidu dak kliem. Il-pastor qiegħed jinbidel fil-pritki tiegħu. Kemm minnkom onestament saqsejtu hekk? Ara. I wonder why. Now, ma nbidilx fil-pritki tiegħi. Just li bħalma minn dan ma kont by the way, dan mhux affarijiet li preparajthom jiena, Ġifieri mhux qatt nipprepara li jien is-sara, se oħra ħanbiddel il-messaġġ. Jew nbiddel insomma dak kollu pritkaj qabel kollu għandi nemmnu tasallum, just illum staġun ieħor. Dak kollu pritkaj qabel kollu għandi nemmnu. Però bħal bosta nistalla u qabli xut minnkom jista' jkun tisabu hemm, iktar ma tikber fil-mulej, mhux iktar tinduna kemm b'saħħtek, iktar tiġi inse kemm inti dajjef. Pawlu, issa nifhem dal-aħħar. Pawlu fl-ewwel Timotju jgħid lej l-aħħar ta' żmienu, lej l-aħħar ta' żmienu qabel ma ħadu l-mulej. Beda jitkellem u jirrakkonta fuq il-nifsu u pratikament beda jbaxxi lil nifsu, jiġifieri kważi qed maqda lil nifsu. Fejn aħna l-ittri ta' Pawlu ġeneralment aħna nużawhom u għandna nużawhom, ma dal-istaġun għad differenti. Għandna nużawhom hekk għax aħna jiena u inti Pawlu jekk inti titkellem tara kif jitkellem Pawlu l-Apostlu. X'qawwa għandna fi Kristu, x'wierd kbir għandna fi Kristu, x'awtorità kbira għandna fi Kristu. Kif dak li hemm jammar fina kbar minn dak li hemm fid-dinja. Li x'pożizzjoni għandna fis-smewwiet ma' Kristu Ġesu. Li aħna miegħu qegħdin fl-ogħla tas-sema taħseb dan huwa xi ġgant jitkellem hekk. Mela mbagħad fl-aħħar lej ħajtu, meta għadda żmien ta' persekuzzjoni, għadda minn rixmata ta' sir, tibda taraħ, jitkellem naqa' differenti. Da tbiddel it-teorija tiegħu. Ma tbiddel xejn. Ma tbiddel assolutament xejn. Kull ma jinrealizza jgħid jikber fil-mulej u qed jirrealizza li verament mingħajr il-mulej mhuwa xejn. U jekk Alla użah verament għax bil-grazzja tiegħu. U Alla propja uża id-ġufija tiegħu biex tidher il-qawwa tiegħu Alla fiha.
هللويا. هنكملوا. على قلت انتم اللي تخسوكم ضعيفة، اسمعوني، يبقى خسوكم ضعيفة. إسا من يلبت الضعيف بموت فيك، يقعد نيدلا false humility يدلا دي. سوا باولو ما كانش يتقوله، ما كانش يوزا false humility. باولو كان يعرف منه في كريستو، يعرف شوير glorious عنده في كريستو. pero mbagħad باولو كل bħalma darba smajt il-mentor li Alla li poġġini taħtu jismu Kenneth Hagin. Darba Kenneth Hagin li Alla uża dan l-istrument ta' għaddejt jew biex imiss il-kristjanizmu tad-dinja kollha. Sewwa? Għalhekk, għal aħwa, għal aħna Kristjani, il-kamp tal-kristjanizmu li aħna nappartjenu fih, li suppost kull Kristjan għandu jappartjeni fih, li tkun taf minn inti fi Kristu, mhux xi ħaġa tal-Karizmatiċi Pentekostali biss. Supposta kulħadd ta' jkun minnu vera Kristu. Sewwa, u li inti tkun taf x'awtorità għandek fi Kristu Ġesu, supposta kull Kristjan, mhux tal-Karizmatiċi u Pentekostali biss. Imma qalu kol aħwa, qalu huwa importanti li waqt li aħna niddikjaraw u niftakru xwirt kbiru minn aħna fi Kristu, huwa wkoll importanti li niftakru minn aħna minn għajru. U waqt li jiena kull jum niddikjara l-wedit talla, niddikjara s-salmi wedu desin, niddikjara u kol fuqkom, kollekom minnkom. Ninkludi bosta minnkom, blisimkom. Meta l-mulej poġġi xaħat jħajlajt xaħat partikolari, insemmih bisima jew bisimu. Imma bħala knisja u bħala familja Vervolov, Pastor Gordon John Manxe nirrilisja salmi wedu desin kull jum fuqkom. Apparti wedit oħrajn. Imma kol, xi kultant tajjeb li inti tgħid min jiena mingħajr Kristu, Amen? Halleluja. U Pawlu jkompli sejjer jgħid fit-2 Korintin kapitlu 12. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debbulezzi. X'inhi niftaħar bid-debbulezzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tagħmmar fija. What? Jiena jekk irid inħossni qawwi fil-mulej. Nibda niddikjara mulej nirringrazzjak. I can do all things through Christ who strengthens me. I'm strong in the Lord and in the power of His mind. I thank you, Lord God, that I have the mind of Christ. My body is a temple of the Holy Spirit of God. The Spirit of God which raised Christ from the dead dwells in me. Komplu għamlu għadi. Imma unek Pawlu għedi ftaħar fid-djufija tijak. Biex meta tirrealizza d-djufija tijak, emmek tider ikbar il-qawwa ta' Kristu fik. Mela bil-qalb kollha nitaxxa bid-debbulezza tiegħi. Isimgħuni għaba. Xud minnkom ħanbiddilkom it-teoloġija l-lejla. Tiqafx tgħid min int fid-djufijiet tiegħek. Issa mhux inilek tgħidu biex tgħidulhom fuq il-Facebook ta' djufijiet kollha tiegħek. Bejnek u bejn il-mulej. Inti tifhmu bejnek u bejn il-mulej. Mhux qed ngħidlek tiskuża l-ħażin ta' ara ma tifhmux ħażin. Mhux qed ngħidlek tiskuża l-ħażin jew id-dnub jew xi vizzijiet ħażina, le. Qed ngħidlek li bħala millat uman tiegħi u tiegħek ftakar li inti u jiena dajfa. U fil-grazzja tiegħu Alla qalli li jiena tajjeb li niftakar fid-djufijiet tiegħi biex fija tidher il-qawwa ta' Kristu. Amen? Mux marriċ namel bħal xuħut li jibdow jizgarraw u jgħidu mux kullħat jamelek. Le, 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 le. Le, 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 le. Għaxum batem mekket namlu għet nidġustifikaw il-ħazin. Sawa, il-ħazin jibqa ħazin.
Jien qed nitkellem bħala umani u bħala Kristjani li għandna l-Ispirtu tal-Alla jammar fina, imma il-bniedem naturali u mingħajr Kristu aħna rridu nibqgħu aware li aħna dgħajfa. And it's okay to be aware that you are weak. Hija okay li inti isma' jiena bniedem dgħajjef. It's okay. Mhux jiġri toqgħod issa tgħid mur tagħmel xi post jiena l-iktar raġel dgħajjef biex joqogħdu jitħassruk ta'. Mela mill-qalb kollha bil-qalb kollha nitaxxa bid-debbolezzi tiegħi, bit-tajjir, bil-aks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu. Għax meta nkun dgħajjef isimgħuha, this is interesting. Meta jien inkun dgħajjef, fl-istess ħin qed inkun qawwi. Holy smokes, man! Fl-istess ħin li jien qed ngħid jien dgħajjef, qalet jgħidli hemmhekk qed tkun qawwien. While I'm saying I'm weak, Lord, and the Lord says, that's good. Right there, you're strong. Hallelujah. Alla minn dejjem kien jaf x'ħad tiffaċċja fil-ħajja tiegħek. Iċ-ċirkustanzi tal-ħajja tiegħek, iċ-challenges li ħad tiffaċċja fil-ħajja tiegħek. Għalhekk meta jiena u inti nkunu dgħajfa u nkunu aware li aħna dgħajfa, hemmhekk qed inkunu iktar b'saħħitna. Darba smajt raġel predikatur li vera nammirah. Hemm ħafna fajt fih jogħġbobni, ċertu fajt ma tantx jogħġbuni, imma dak bħal kulħadd. Imma darba smajtu jgħid, għalina qatt ma jkolli tentazzjoni, qed daħjar minn Ġesu. I'm sorry, this is fakeism. Tiġix tgħidli qatt ma jkollok tista' jkollok tentazzjoni ta' pasta. Sewwa? Tiġi tgħidli qatt ma jkollok tentazzjoni tgħidli inti aħjar minn Kristu għax l-Iskrittura ħanaraw fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 2 jaf jidentifika mad-djufijiet tiegħek għax anke hu kellu tifhem mingħajr qatt għad-dineb. Ġifieri meta nisma' xi predikatur jgħidli għax jiena qatt m'għandi jkollhom tentazzjoni nilu. Fil-każ nirfislek il-kallu dak il-ħin. Bit-takkuna ta' dan iż-żarbun ġdid u narak inti x'tagħmel xi ħaġa. Le kollha għandna djufijiet. Imma l-Bibbja Alla tgħidlek meta inti tirrikonoxxi li hemm id-djufijiet. Ħanejlek waħda mill-affarijiet dal-aħħar pereżempju nhar il-Braħ Klula konna għawdex. Kont ħana pritka messaġġ u Alla biddiluli totalment fil-karozza. U pritkajna tkellimt, mhux ippritkajt għax kien ma tippritka qisek l-omelija tal-lum. Le mhux. Tkellimt. Tifhem? Fuq l-intimità mal-mulej. Kont għamilt ftit snin ilu għamilt sensila ta' tagħlim fuq l-intimità mal-mulej. Però taf waħda mill-sinjali biex inti tkun intimu mal-mulej hija kun reali. Alla tiġara kollox xorta waħda, Alla tiġa jaf kollox. Kun reali. Kun reali. M'intix ħadd tippressjonaħ il-mulej, kun reali. Mal-mulej kun reali. Hekk tgħid l-Iskrittura Alla jixtieq fil-fond ta' qalbna li nkunu reali. He desires reality in our innermost being. Mhux tiġejja f'kollox. Kun reali. Ma dak messaġġ ieħor fuq l-intimità. Amen. Meta Alla għażel il-Gideon, taf kemm ġablu skużi. Għax minix ġej mill-familja tajba, propja. Għax minix kwalifikat. Għax m'għandix esperjenza. Kif ħajsimgħu lili? Konta dik l-armata kollha. U jekk jogħġbok, jekk taraw l-istorja ta' Gideon,
Dan Alla kelmu wiċċ imwiċċ ta'. Kontu tafu li Alla kelmu wiċċ imwiċċ il-Gideon? L-Iskrittura tgħidlek, the angel of the Lord. Fit-Testament il-Qadim, the angel of the Lord is Jesus Christ himself. Infatti, f'mument minnhom ukoll il-Bibja tgħidlek Gideon li ġablu l-offerta biex ikollu biex isir offerta ta' sagrifiċċju qudiem Gideon. U l-anġel tal-Mulej missa dik l-offerta u saret ħuġġiġa nar. Sejjaħlu, mhux bil-postman, sejjaħlu nnifsu. Kien f'mument fejn kienet ikun ta' coward, kontu tafu li Gideon kienet jaħrab meta l-Mulej sejjaħlu? Ħanajdlek aħwa, tmur fejn tmur, Alla ħajsibek. He knows your address. Alleluja. Gideon ra lilu nnifsu l-inqas fil-familja tiegħu. L-inqas min jaf kemm hawn minnkom tgħid jiena żgur ma nikkwalifikax. Ħanejlek, issa mhux b'mod superf, mhux b'mod fake, imma il-maġġoranza ta' nies li jiena naf li Alla sejħilhom u għażilhom biex jagħmlu affarijiet kbar għal Alla. U by the way, Alla qatt ma jsejjaħ il-ħadd biex jagħmel affarijiet żgħar. Alla lil kulħadd isejjaħ biex jagħmel affarijiet kbar. Amen, x'Alla kbir. Kollha l-ewwel reaction tagħhom hija ma nikkwalifikax. You've got the wrong boy. Għalhekk ġieli qedtilkom aħna ġa nsemmija fil-kuntest tal-lum. Meta xi ħadd irid huwa msejħa l-Ministeru, jekk hemm sejħa ġenwina u vera huma msejħin, mhumiex huma li jridu jippuppaw sidrhom biex jidhru, you'll be surprised iktar jiġru l-bot minn dik is-sejħa. U iktar ma narak tiġri l-bot minn sejħa li nsejjaħlek jien, iktar qed turini kemm inti msejjaħ. Għax il-bniedem li jiġi msejjaħ minn Alla, mill-lat naturali jaf li ma jikkwalifikax. Imma Alla għażel id-dajjef biex iġib fix-xejn lill-għaref. Għażel id-dajjef biex iġib fix-xejn lil dak li huwa b'saħħtu. Għażel il-bluwa biex ixejjen lill-orrief. Amen, aħwa? L-istess l-istorja ta' David meta għażel il-Gulija. Tiftakru meta Alla għażel il-David u marant missier David Jesse, kellu bosta oħrajn li kienu jikkwalifikaw. Ħasshom li jikkwalifikaw biex ikunu dak li l-mażul tal-Alla. David kien imwarrab. U dak li kien imwarrab, dak li kien jidher f'għajnej il-nies l-inqas, Alla huwa dak li għażel. Meta jiena u inti niġu għand il-Mulej, tiġix kemm inti bravu, kemm inti b'saħħtek u kemm inti kwalifikat. Ejja kemm inti dajjef, kemm inti xejn, u Alla minn xejn joħroġ miraklu li jġib u jxejjen l-erf li huwa xorta bluwa f'għajnej Alla tad-dinja. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek li Alla jrid idawwar id-djufijiet tagħna f'saħħa għalina. Idawwar l-irmiet tagħna fi ġmiel. He turns our ashes into beauty. Juża dak li huwa nieqas fina u jagħmel minnu abbondanza. Juża d-dwejjaq tagħna u jdawru fis-sfin. Juża l-loġieħ tagħna bħalma tkellimna l-ġimgħa l-oħra. U juża dak l-loġieħ u jittrasformah fi skop divin. Ma ħadd minna li m'għandix minn ċertu wuġieħ. Ismawni għa. Inti li kont mweġġa, mwarrab, riġettat, imkisse, l-iktar wieħed li tikkwalifika.
biex Alla jimmarkak. Mura ran-nies tal-mulej. Mura ran-nies li Alla uża. Kemm hawn nies li ġieli qalu ma rridx inkun umli fals magħkom għax naf li mingħajr Kristu jiena xejn ħmieġ. Ma taf kemm qalu li lek għażel il-mulej għaliex ma żewġ ħaddieħor. Jiena u taf x'għedtilhom naqbel miegħu. Vera, naqbel miegħu, m'inti tgħid xejn għalli. Infatti, kieku jiena ma kontx nażel li nnifsi. Lilek għażel, balleri. Vera. Meta ta' fuq l-istorja, meta ġa tagħmel li profezija, kemm domt nirribjukja f'isem Ġesu Kristu. Miskina. Għax għamiltilha bħalma Ġesu għamel li Pietru, get behind mid-devil. Anyway, hallelujah. Grazzi Ġesu. Ħanarikom xi ħaġa u ħanitolbu. Morru fil-ktieb tal-Lut. Aħna xi kultant, jien xi kultant inħossni li Alla juża verament l-ar biex joħroġ l-aħjar. Waħda mill-iktar skritturi li kelmitni dal-aħħar xahar f'ħajti hija Romani 8:28. Kif Alla jikkawża u jagħmel kollox u jdawwar kollox għal ġid għal dawk kollha li jħobbu. U għal dawk kollha li huma msejħin. Jesus. Bil-Ingliż, I call him the upside down God. Alla mhux qed ifittex kemm inti bravu, kemm inti b'saħħtek, kemm inti sinjur, kemm inti edukat. Taf xi fittex jekk fik il-mulej? Taf xi jrid minn għandek biss? Number one, irid ix-xejn tiegħek. Ma jrid ix-xejn tiegħek. Irid il-brokenness, ma nafx kif tgħidha bil-Malti. Tiegħek. Il-waġġat tiegħek, il-feriti tiegħek. Għaliex dak li x-xitan jipprova jagħmel f'ħajtek, Alla jifdih u jfejjaq nazzjon bih. Ġenerazzjoni. Jekk tħossok dajjef, ma tikkwalifikax, tajjeb. Vera. La inti b'saħħtek u laqqas tikkwalifika. Imma Alla jgħidlek għalhekk għażiltek. Li ma jmurmurlekx taħseb li għażiltek għax int tajjeb. Li ma tmux taħseb li għażiltek għax int għandek ruxma ta' O levels jew A levels. U għax int bravu u elokwenti. Biex ma tmux taħseb li lilek għażiltek għax int atleta u għandek saħħa ta' żiemel. Jew debba. Għara ma tfittilekx taħseb li jien għażiltek għax int għażiltek għax jien. Nuri grazzja miegħek fejn imbidju fija dik nista' nużaha. Biex hemmhekk Sidna Ġesu jista' jiġi glorifikat.
اسمعوا شهادة العجب. This really blessed me. وهنطلبوا ورا دي. This really blessed me. قد مديت لي من راسي لجيسو proprio identifica madan. اسمعوا في الكتاب طلوت كابيتلو 4 لوط 4 مروان grazie مولاي. مش هتنادي لكم كونوا فولوتس تقعد تقول I am weak. listen أيام زمان فين أنت كنت تتكلم it's okay لتايدا. إسا ovviamente تبقاش تيدنتيفيكا مدى كبيس. importanti تيدنتيفيكا إسا ماشيات جسو فوقك. أبطودي importanti إسا تبدأ تيدنتيفيكا وكل ماشيات جسو فوقك. يكين بسختي مش أشيين عملتني بسختي. يكين أعرف يو عشان دي العرفت الله مش أشيين عملتني أعرف. المساج تالجراتسيا هو مساج للريليجيون ما تفهموش صح؟ في كتاب طلوت 4 اسمه فيرس 15 أش أخنا مانيش أسيس الكبير على الجسوية يايت لما يستش يادر الدفياتانا إما نويخت لكن مجرب في كلش من برا اتنوب ملا نرس أوليه قلبنا قوية لين ترونت الجراتسيا بيش نقلو خنينا ونسيبو في وقتها الجراتسيا اللي نحتاجه. شو تيعيد لك؟ دي عتما رايتاين المنو عتما كلي دي ريفيلاسيون تاع قبل اللوم اللي كلي ارشفيت اللوم جسو اللي هو اومنيبوتنتي مش بار بصحتهم يدنتيفيكا ما دايفه ما دايفه he identifies with the weak. ولك when I am weak not only he is strong I am strong. متين دايف مش بس مش باولو مش هكذا دال كم ناتشتاوا قوية تيولوجيكامنت كوريتا إما متين دايف في ذاك الحين ين بروبيو فاينالا يمسختي. واو عليش السكتورة تايت وياف للبني دم ودايف. اسمعوني بليز خاتمة يوزد المساج بش انتي يد في الخزن تبقى في الخزن عليك اتنين لكم الله يفمك جسو يفمك ما تبقاش تدنتيفيكا إسا مال ديفيا بس ابدأ دنتيفيكا وكل ما منين في كريستو شقال انت فيخ شقال يك لين تصدق لين تسم تنسيش يكينا نيتينا بسختي مش بسختي في جوردن بسختي في كريستو. يكينا نيتينا مبيرك مش مبيرك عش جوردن مبيرك عش كريستو. أمين. يكينا نيتين مدلوك من الله مش عشان مدلوك من الله عش جوردن يمدلوك من الله عم خبط دم تا كريستو. قالوا نعيش كوشينسا لجوردن ودايف ما نعيش كوشينسا لجوردن كريستو. شو تفي جوردن كريستو؟ كريستيان. نعتاد في السر كريستو. أمين. إما شاهدت العجب لي سكتورة تايت ليو يدنتيفيكا ما تضايق. Gloria al Gesù. علي أدان هو مستيرو. علي أدان هو مستيرو. Praise and worship team.
ħanaqra lkom din l-iskrittura mill-ewwel Korintin u nispiċċa. L-ewwel Korintin kapitlu 1 vers 27. ħanibda minn vers 25. Praise and worship team, please. Għax il-bluwa ta' Alla hija arfa iktar mill-bniedem. U d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bniedem. Araw x'intom l-aħwa li Alla sejħilkom. Għax mhumiex ħafna foskom li huma qorrif skont il-qies tad-dinja. Mhumiex ħafna setana, mhumiex ħafna nobli. Imma Alla għażel in-nies boloħ jaqgħod ta' boloħ. Għaw xi ħaġġi li għajrak intom għajskom qatt ta' boloħ? Għedulhom mhux qisna, hekk aħna. Għalhekk Pawlu għalek jiena nifraħ fid-djufijiet tiegħi, għalhekk għalek jiena nifraħ fid-djufijiet tiegħi. Meta jippersekwitawk, ifraħ. Meta jajruk, inti tar-river of love. Halleluja! Gloria lil mulej! Inti blaħ! Halleluja! Grazzi Ġesu! Fil-veru sens tal-kelma, ma jafux li huma boloħ iktar minna. Għax iskrittura titkellem fuq żewġ tipi ta' boloħ, jew inti wieħed, jew inti blaħ l-ieħor. Issa jew iblaħ għas-sibt il-Kristu, jew l-ikbar iblaħ għax irreġettajtu se dritt labbisi tal-infern. Ejd li minnu l-ikbar iblaħ. Imma meta jgħidulek iblaħ, jgħidu praise God, sewa tajt, kompli. And you'll be surprised. Jifqu. Amen. We don't deny it. Aħna boloħ. Alla għażel il-boloħ. Halleluja. Grazzi Ġesu. Imma Alla għażel il-nies boloħ. Għad-dinja biex jħawat lill-orrif. Jew jaħsbu li hum orrif. Għażel id-dajfa tad-dinja biex jħawat il-qawwija. Għażel il-mistmerra mid-dinja kont irreġettat, kont imwarrab, kont abbandonat. Ħallewk waħdek lilek għażel Alla. Int ġejt mażul mill-kreatur tad-dinja u d-djufijiet tiegħek attirawh lejk. Għażel il-mistmerra mid-dinja u n-nies li huma xejn biex iġġib fix-xejn il-dawk li jaħsbu li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesu. Smajtu? L-ewwel jgħidulhom li intom boloħ, imġienen, l-ar nies tad-dinja Alla żellilkom. Imbissa f'tanna di. Dik hija realtà waħda. Realtà l-oħra hija di. Imma ftakar li intom tinsabu fi Kristu Ġesu. Li sar għalina l-erf minant Alla. Ġustizzja, dussija, ġifieri jiena llum sir ġust. Qaddis, tistgħu sejħuli San Gordon. U fidwa, il-mifdi, bid-dem ta' Kristu. Biex bħalma huwa miktub, min jiftaħar, ħaj jiftaħar fil-mulej. Halleluja, gloria lilek Abba Missir. Thank you Jesus. Min ħaj jiftaħar, jiftaħar fil-mulej. Grazie Ġesu. Ejn tolbu. Fil-ktib tas-Salmi, kapitlu 6. Is-Salmist. Bħalma wkoll kien hemm dak il-raġalani u pubblikan marru tnejn jitolbu qudiem Alla. Dak li beda jirrealizza kemm hu dajjef, kemm żbalja, dak li laqa l-favor tal-Alla. Wow.
We have an upside down God. Alek, he came from up down. Mux u sejjaħ li u lilek biex nikkwalifikaw u nitilgħu fuq. Imma u ġi kwalifikana u niżel fostna. U sar wieħed bħalna biex jieħu d-djufijiet tagħna fuq. U biex jista' jidentifika magħna. Fil-ktieb tal-Lut 2 marru qarawha. U jaf xi tħoss inti, jaf minn xi xtanti. Jaf id-djufijiet tiegħek, m'intix ħadd iċċassaħ. U jidentifika ma' d-djufijiet tiegħek. Ma mbagħad jgħidlek ibni, ftakar min inti fija. Inti b'saħħtek. Inti mażul minni. Inti maħbuba. Inti markata bil-favur tiegħi. Salmist jitlob ħenna lija mulej għax jindajjef. Fejjaqni. Fejjaqni. Mulej għatma għarrab il-ħadd għax xi ħadd kien dajjef. Imma jwarrab il-bosta li jaħsbu li huma b'saħħitha. Minu b'saħħtu qudiem Alla? Minu b'saħħtu qudiem Alla? Minu għaref qudiem Alla? Minu sinjur qudiem Alla? Meta jina u inti nirrealizzaw jindajjef. Min xej? Waħda mill-affarijiet li naħseb fuqha ta' spiss. Ma nafx jekk taħsbux fuqha intom ħafna. Imma naħseb ma ġietx ġurnata f'ħajti li ma naħsebx fuqha li xi ħin jew ieħor. Xi darba u inti d-dinja int ħadejdilha ċaw u d-dinja tkompli għaddejja qisu qatt ma ġara xejn. It's a very humbling truth. One day you'll be gone and life goes on as usual. That's it. Minu li blaħ ħajiftaħar kemmu b'saħħtu, kemmu qawwi, x'pod minu dak li blaħ. Imma l-bnidem għaref jaraf li wadajjef, jaraf li muwa xejn mingħajr mulej. Meta jaraf għadin, Alla jgħidlek hemmhekk qed tkun b'saħħtek. Għax fid-difija tiegħek int stess qed tippożizzjonalek nifsek biex tattira il-qawwa tal-la fuq ħajtek. Allura mbagħad meta inti Alla jużak, taf li mhux għax b'saħħtek int. Taf li Alla jużak mhux għax int bravu. Taf li Alla jużak mhux għax inti ikkwalifikajt. Tajjeb li nsumu aħwa, mod attent li ma tmurx bis-sound tiegħek tibda taħseb li issa tikkwalifika aktar. Sum! Aqra l-Bibja u studja. Itrenja u itgħallem. Ma xejn minn dak ma jikkwalifika qudiem il-mulej. Ħaġa waħda biss. U Alla jtik kollox. Araf li inti dajjef. Li mingħajru m'inti xejn. U għaraf li Alla jkull ma jtik u diġa tak u ħajkompli tik. U permess biss ta' mertu ta' dak id-dem prezzjuż li xerret Sidna Ġesu Kristu. That's it. Dan. Ejn nitolbu. Għalhekk jekk inti tħossok ħażin fuq innifsek, jekk inti tħossok dajjef, jekk inti tħossok żbaljajt. Min fil-verità ma minx dan kollu. Għalhekk kienu inti ma nistgħu nitkażaw b'xejn għaliex Alla jara l-istess kollox lil kulħadd. Għalhekk meta nara xi ħadd jiżbalja nitlob għalihom għax ngħid miskin jasra.
مش عشان زبالياو ترى احنا كلنا نزبالياو وما متى ينال شغات اللي يبدا يجستيفيكا الخزن نريت الله مسكين عشان كنت تجستيفيكا الخزن انت تبدا تأمن الخزن هو الطيب اما المال يا كنت تكون في الخزن وتيت مليين خزين زبالياي الله يعطينا روحه ليك اشياء له ملتا والسنجريتا مياك ويعرف لين داير ما يعرفوا كل عندك الصحة برمستا كريستو ما كيانا تيتو يبدأ نعمل شيء غازي مش كل خطك يعمل الله شرطة الله كل شيء جدا لا هي وتدن الله يتشتى البوملي يتشتى ضيوفية البنيدة ولك جي وتويلت فصنا ريه دايف بيش يدنتيفي كمان دايفة بيش بعد الدايفة يستوى كل يدنتيفكاو مرة قالوا عينيكم تكلموا مع الملاك جيسوس الجمعة تكلمت مع أخت وقالت لي الطفل تاعي هو الرب يعد لينا الله بروفايدين كلمة فوق المولاي قاعد في ستيل تهيا لزجور يا تلبوت من المولاي وقالت لي بروفايدين كلمة إما ما يريد اسمه تتنيلك شنو البروبليم تيو وجعت قلب يناو انتي زمان يا أخي خلنا نعملكم دا شيء تريننج باستورالي Jesus style. It's useless telling certain people مش دايم شرط ناس فوق الذنوب تاعهم شرط ناس اللي يريدوا يراوا يا محبة المسيح محبة المولاي عش تجاي عافوا اليوم كونداناتي بالذنوب يكوندانهم وينا وانتي مش اسكتوا الفيرس والشابتر انتوهم بدنا نراوا لمحبة المسيح مش لين نيدوا العمولات هيا بنت تمام شيء لا إما الله يفهمك الله يدنتيفيكا مع الوجه تاعك جزء يدنتيفيكا مع الضيوفية تاعك ويعرف لما الوجد في قلبك بعد وانس لك القلب جيت مفهومة مش كونداناتا بعد يفتح قلبه والجسم شهادة الليلة اللي باستور كل بزن اسمه ده المسج أو شهادة اللي كل بزن اسمه ده المسج الليلة يك زبال يعيد وعيد الله مش خير جدك حياة شتى لندمتها أما داس كم إننا عفش باستر عفشت 77 ضربة كل يوم في يوم جورنا تاوين مش هتنيلك إبقى عفش إما يعرف لين دايف تخليش الشيطان يساوتك أنك تيجي لمولاي من تحت الأرض هلب ويسمع ما الفتل يتلو خلب التيجي لمولاي عند بظنك متى وليدي يكذب الياو مش خنوات إن صوتهم أكتر الفتل يجي لدادي can you help me of course 100%. We have a good God. We have a good Savior. And He didn't save you. He continues to save you. Constantly. كاو شغلت الليلة اللي باست اطلب عليا بشتي نبدأ حياة جديدة مع الملاك كنت ذاك البرسونة تبدأ حياة جديدة مع جسم تبدأ تدوق المحبة يوم
يبدأ يعطيك الصحة فين مدي فيها يعرف الوجه تاعك. الليلة تشتاق تقول لباستر يريد نكون زقور اللي عند الحياة دايم نبيتي مغفورة. جسو يريدك في حياتي أو شي خاطر لهم على أول ضربة يدير الطلبة تشتغل الديسيزيوني على جسو. غراتسي جسو. أو شي خاطر يخلي شيء يمدك الطلبة يعمل يجي الجسو يجي في حياته ولا أول ضربة ولا يديك. غراتسي مولاي. مولاي يحبك برو. حافظك تعمل تخسر. ده المسج كنا عليك. من كيك الدنيا وجاتك. كنا من لازبونتك. الشيطان بروفاي كسرك. ما الملاي الأكاندو. كيف أنت؟ مش هتبروفا يستنى للسير بيرفكت. ما يريدك تسكوبر المحبة بيرفكت تيو. ووقت اللي تفتكر ونبقى نفتكر اللي احنا دايم ضعيفة ملك كريستو كل عملنا بصحتنا فيه. ادي الطلبة ورايا يا بردا. لو كل خطي ورا ده كل خطي ادي الطلبة ورايا. انت فوق الفيسبوك تلفزيوني يوتيوب ادي الطلبة ورايا. لو مس اديس. جراتسي تلا محبتي. جراتسي جسو. فينينا ضعيف انت بصحتك ملاي. جسو عند بظنك من عينك مين شيء ومين كباتش شيء. أغفر لي ذنوبي مولاي. أغسلني بالدم قديستي. علمني نعرف محبتك عليا. جسو نمم بقلبي كله اللي انت اللي بنت للهاي لمت ليا فوق الصليب. وفوق الصليب انت خدت الضيوفيت كلها تياي جسو. المرض كله تياي. حلست كومبليتامنت الذنوبيت كلها تياي. جسو من عينك معينا شيء يندايف ملاي. كون انت اللوم الصحة تياي. كون انت العرف تياي. كون انت بمحبة قلبي. جسو نمن فيك بقلبي كله اللي انت السوق مثالية في الصليب وما تلت يوم رششتايد قول لهم حي قول لهم القدام اشتي نصير نافك أكتر. مولايتياي وولتياي ينا نفضى فيك. امليني بالباجي ديك كل محبتيك ومليني بالسبيرتو السانتو فين يندايف ان بصحتك. ده من قلبي نطلبه في اسم يسوع كريستو. امين. كنت يا تدك الطلبه لومن سالفات مغفور من ذنوبك. اسمك جي مكتوب في كتاب الحياه. ولا يلك الفت اللي عرفت اللي ندايف اللومن يسيح لك بصحتك فيا. هللويا. أتو غلوريا للجسم أتو غلوريا للملك. Thank you Lord. Ayan umubibif aziz ako. Jesus. Jesus. Grazie Gesù. Hallelujah, hallelujah. Wow. عندك شي حاجة طيبة عليك تمسياويش وجيبوا الجهات معكم. يمكن انتم الليلة تعرفوا الجهات اللي عندهم بزن يسمع هذا المساج جيبوه معكم هذا في الأوضة فلاشة اللي تكون بالإنجليز.